Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe. Rero nkaba ngiye kubagezaho amakuru akomeye cyane muri uyu mugoroba, aho tugiye kugaruka ku makuru ya diplomasi akomeje kuvugisha abatari bake kuva mu misozi ya Kigali kugeza mu mihanda ya Kinshasa, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yashyize hanze ubutumwa bukomeye cyane asubiza Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Tshilombo ku byo yari yavuze iby'amahoro ubwo yaganiraga n'aba diaspora. Akaba rero yahise amusubiza atazuyaje nyuma y'uko Tshisekedi akomeje kwigira nyoni nyinshi, akomeje kwigira umuntu ushaka amahoro, ndetse Tshisekedi akaba yavuze ko ategereje ubutumwa bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyuma ngo y'ubutumwa yamuhaye isi yose ireba. Ibi byose Tshisekedi yabivuze mu gihe amahanga yose yumvishe amagambo yavugiye ku maradiyo n'amateleviziyo n'imbwirwaruhame yavuze ubwo yiyamamazaga, bigaragaza ko ashaka intambara ku Rwanda. Reka tugaruke rero ku butumwa bukomeye cyane bwa Olivier Nduhungirehe, aho yasubizaga Tshisekedi atanga ibimenyetso bitandukanye ndetse anavuga ku mpande zombi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'abandi bahuza bagiye bashyirwaho n'impande zitandukanye. Twese cyane rero reka tujye ku butumwa Olivier Nduhungirehe yagejeje ku mahanga yose, by'umwihariko asubiza Tshisekedi Tshilombo ku rukuta rwa X. Yagize ati ashobora gutekereza kugeza ku gihe kitazigera kigera, kuko u Rwanda nta na rimwe ruzigera rugaragaza ubushake bwo kwitabira iyo comédia de l'arte, bisobanuye umukino w'ikinamico wateguye mu buryo bw'igatangaza ugamije gushuka abaturage ba Kongo n'abanyamahanga batazi neza ibibera mu karere, batazi neza inkomoko y'ibiri kuba muri aka karere. Ariko iyo bigeze ku byo gutegereza, yavuze abantu nyine bakomeje gutegereza, ubwo yavuga ngo ni umuhuza w'abanyamerika ukiri gutegereza ko Perezida Tshisekedi asubiramo icyemezo cye cyo kwanga amasezerano y'ubukungu n'ubushoramari mu karere REIF. Nyamara yari yemejwe n'intumwa za Kongo i Washington ku ya 3 Ukwakira 2025. Tshisekedi ngira ngo nkabyibuka ko yahise atanga oda akavuga ati muramenye ntimushyire umukono kuri ayo masezerano, nyuma y'uko yavuze ko u Rwanda rugomba kubanza rugakura ingabo zarwo i Goma, nk'uko byatangajwe n'abantu benshi nyine batandukanye bo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, akaba na Minisitiri w'itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe na Teresa Kayikwamba, akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bategereje ibya Tshisekedi cyangwa ibitangaza bya Tshisekedi ni umuhuza wo muri Qatar ukiri gutegereza ko Perezida Tshisekedi areka gushyiraho inzitizi maze agatera intambwe igaragara mu masezerano y'amahoro ya Doha. Ngira ngo murabizi ko yanze gushyira mu bikorwa ibiri mu mahame bari basinyiye i Doha muri Qatar, uruhande rwa AFC M23 ndetse n'uruhande rwa Kongo, aho Kongo rwose yanze kubahiriza ibyari mu mahame. Bikarangira rero bisa nkaho bipfuye, nubwo muri iyi minsi hashaka gusubukurwa ibiganiro muri cyumweru kigiye kuza. Abandi yavuze ngo nabahuza impande zombi mu mishyikirano ndetse n'umuryango mpuzamahanga bakiri gutegereza ko Perezida Tshisekedi ahagarika guhonyora amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano akoresheje indege z'intambara na za drones, indege zitagira abadereva, ko ahagarika ibitero ku baturage b'abanyamurenge n'abandi banyekongo b'abatutsi, ko arandura burundu abasize bakoze jenoside bo muri FDLR. Ibyo byose turi kuvuga n'ibyo abo bantu bose twavuze, guhera ku muhuza w'abanyamerika yaba Masad Bros ndetse n'abandi bahuza nyine barimo na ba Mark Rubio, yaba umuhuza wo muri Qatar, ubwo turavuga Emiri wa Qatar ndetse na delegation yose ndetse n'abahuza ku mpande zitandukanye. Ngo tugeze ku kurandura burundu abasi bakoze jenoside bo muri FDL, bategereje ngo barebe ko Tshisekedi yabikora. Kacana umubano n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Ngira ngo murabizi ko ya Wazalendo iri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano mpuzamahanga, ndetse Wazalendo igizwe n'abamayimayi, abo bayakutumba ndetse n'abandi batandukanye, kuva muri Kivu y'Amajyaruguru kumanuka Ituri hose ukamanuka na Kivu y'Amajyepfo hose
abo bose bategereje ngo barebe ko Tshisekedi yareka gukorana nabo, mu gihe we yakomeje kwemeza ko ari umugaba mukuru w'ingabo za Wazalendo. Bakaba bategereje kandi ko areka gukwirakwiza amagambo y'urwango n'imyitwarire y'ubushotoranyi ku Rwanda, kandi ko ahagarika gukoresha abacanshuro. Ngira ngo murabizi ko nyuma y'abacanshuro b'Abanyaromania ubu ngubu ari gukoresha abacanshuro b'Abanyakolombia, ndetse murabizi neza ko ejo bundi ubwo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganiye na Blackwater, ubu ari mu mikoranire na Blackwater aribo atezeho amakiro, ndetse n'ab'i Kinshasa bose bakaba bumva ko Blackwater ariyo izabakemurira ikibazo, mu gihe Perezida Paul Kagame we ubwe yivugiye ko umuntu wese wakoranye n'abacanshuro ntacyo yigeze ageraho habe namba, baza gukora amafaranga yabo ubundi bakigendera, ikibazo cyari gihari bakagisiga n'ubundi uko bagisanze. Olivier Nduhungire yasoje agira ati ibi bintu ubwo yavugaga ku bijyanye n'abacanshuro, yavuga ngo ibintu binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, n'ubundi birazwi ko abacanshuro kubakoresha binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ariko Tshisekedi ntatinya kugaragaza mu ruhame ko akorana n'abacanshuro, kugira aho yagiye guhura n'umuyobozi wa Blackwater. Ngira ngo murabizi neza ko twabasobanuye ibijyanye na Blackwater. Yahise asoza avuga ngo voilà, cyangwa nuko biri, voilà ryo jambo uyu mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yasoje avuga. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibyavuzwe na Olivier Nduhungire nyuma y'ubutumwa cyane, ubutumwa bukomeye bwa Tshisekedi yari yagejeje ku bantu bose, avuga ko u Rwanda rwamushotoye, u Rwanda rwigira inyoni nyinshi, ndetse u Rwanda rukwiye gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse avuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo azakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro abeho, abicishije mu nzira z'amahoro. Mu by'ukuri twumvishe amagambo ya Tshisekedi ari kuvugira i Buruseli mu Bubiligi nk'aya ngaya yavuze uyu munsi, ni amagambo yakabaye afite inzira nziza, ariko harimo ibinyoma byinshi, kubera ko atigeze yifuza intambara. Tuzi neza ibyo yavugiye i Kinshasa, tuzi neza ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza, ngira ngo murabyibuka neza, yambaye ishati y'umweru n'ingofero y'umweru. Tuzi neza ibyo yavugiye i Bukavu na Goma, tuzi neza ibyo yavugiye kuri radio, ubwo ni FM, ndetse ikabagira na televiziyo Top Congo. Ibyo yavugiye kuri Top Congo ngira ngo murabyibuka neza, amavideo n'amajwi birahari, avuga ko ashaka kurasa Kigali, avuga ko ashaka gufasha FDLR we na Sebarundi mugenzi we Sendagara w'i Burundi, aho bapanze ngo bazafasha FDLR bakureho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Sebarundi byo iyo nama y'ibigarasha ndetse n'aba FDLR yayikoreye i Kinshasa, aho yaganiye n'abo bantu, akavuga ko bafite gahunda ngo yo kuzakuraho Perezida Paul Kagame. Ese bizarangira bite? Gusa ikiza dufite abayobozi beza ba diplomasi, yaba uyu Olivier Nduhungire kabisa ari gukora akazi keza. Tshisekedi ari kujya kubeshya abantu agahita munyomoza ko kanya nta munota n'umwe ushize, ari guhita avuga ati wa mugabo we wibeshya isi, wibeshya abantu, kuko ibyanyu byose birazwi. Mwashatse intambara, ndetse n'uyu munsi murayishaka. Mwashatse gusenya u Rwanda, kurwanexa, nk'uko minisitiri wawe w'umutekano yabyivugiye ati mushaka kwanexa u Rwanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mukayigira intara ya Kongo, ariko aho mugeze muri guti bitabapfu gusa nta kindi. Ndabashimiye cyane bakunze Pirate News TV, mukomeze mwane nanjye nk'ibisanzwe, ndakomeza kugenda bagezaho amakuru agiye atandukanye. Ndabakunda cyane, bless up.